Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura ya 42 ebya Kristo omuheereza wa Ruhanga. Reeba omuheereza wangye ou ndamira, ou naatooriine, ow'omutima gwangye gushemererwa. Mutiireho omwoyo wangye, aryareetera amahanga eby'oburyo. Talitongana, taliyomba, n'iraka rye tiririhurirwa mu mihanda. Orubingo orushatukire tariruhenda, n'orumuri orurikwaka kubi tariruraaza, aryayoreka eby'oburyo omu mazima. Tariremwa n'obukwaku bw'okucuubwa omuhimbo, okwisa obu ariteeraho kimwe eby'oburyo omu nsi, n'ebirwa biryategyereza ebiragiro bye. Oku nikwo Ruhanga Mukama arikugamba, owahangiire eiguru akaribamba, washashanwire ensi akagibuza ebigirugamu. Abantu bamwe akabaha omwisyo, n'abarikugyendamu akabaha omwoyo. Nyowe Mukama nkakwetera omu kuhikirra, ndyakukwata omukono, ndyakurinda, nk'okuba endagaano y'abantu n'omushana gw'okumurikira amahanga, okuhumuura amaisho g'empumi, okwiha embohe omu kihome, n'abashutami omu mwirima, okubiiha omu nju y'embohe. Ndi Mukama, eryo niryo izina ryanjye, ekitiinisa kyangye tindikiho ndiijo, n'obukwaku bw'okuha ebishushani ebiizirwe okuhimbisibwa kwangye. Reeba ebyahanwirwe ira mbwenu bihikiriziibwe, hati nimbarangira ebisya, nimbibagambira bitakabiireho. Mweshongorere Mukama ekyeshongoro kisya, nimwe abari aha muheru gw'ensi, mweshongore eby'okumusingiza. Leka enyanja ehinde n'ebigirumu byona, n'ebirwa n'ababitwiremu. Ka eihamba n'endembo zaamwo bimusya amaraka gaabyo, n'ebirwa ebitwirwemu Abakedari, abatuuzi ba Seera beshongore ahabw'okushemererwa, baterere akaare aha mitwe y'ebibungo. Bahe Mukama ekitiinisa, barangye okuhimbisibwa kw'omu birwa. Mukama aryahurira nk'omushaija emanzi, aryimusya ekiniga kye nk'omushaija omanyiire engamba, ahiigye agambe n'iraka rihango, ayeyorekye abazigu be kwari emanzi. Mazire omwanya muhango mpunami, ntalikuteeza kandi nyegumize, hati naaza kutaka nk'omukazi orikurumwa, mpeere nshemeekye. Ndyacwekyereza enshozi n'ebibungo, nyomye obunyansi bwabyo bwona, kandi emigyera ndyagihindura ebirwa, n'ebinyanja mbyomye. Empumi ndyazikwatira oruhimbo, nzitooze omuhanda ogu zitarikumanya, nzirabye omu tuhanda otu zitakamanyaga. Ndyahindura omwirima omushana omu maisho gaazo, n'emyanya etaringaniire ngiringanize. Ebyo ndyabikora tindibahemukaho. Konka abarikwesiga ebishushani ebiizirwe, bakagira ebishushani ebiyagiibwe bati, nimwe ba Ruhanga biitu, baryagarura enyuma bahemurirwe kimwe. Imwe bifamatu mwe muhurire, nimwe empumi muburure mubone kuhweza. Noho ry'empumi okwihaho omuheereza wangye, nari ekifamatu nk'entumwa eyindikutuma. Noho humire nk'owangye wayehiireyo, nari empumi nk'omuheereza wa Mukama. Areeba bingi konka tabyetegyereza, amatu ge giigwire konka tarikuhurira. Mukama habw'okwihikirra kwe akasiima kuza ebiragiro bye n'okubiha ekitiinisa. Konka eri n'ihanga eryakirwa ebyaryo, rikagaruka rikanyagwa. Abantu bamwe boona bagwire omu busya kandi basherekirwe omu bihome. Bahindukire enkwatwa, babura kijuna, baba eminyago, babura owagira ati mubibagarure. Ebyo muri imwe hariho otegira amatu, akataho omutima okuhurira eby'obunaku oburiija. Noho wahiireyo Yakobo kunyagwa, kandi akahayo Isirairi omu bambuzi. Ti Mukama ou twacumwireho, kandi ou batarikiriize kugyendera omu mihanda ye, n'okworobera ebiragiro bye. Nikyo yamushukiireho ekiniga kye ekirikwaka nk'omuriro n'engamba z'amaani. Kikamwosya embaju zoona, konka takimanye, kikamubabura, konka takyeteho.